Nai whawhiwhianga Sophie Floy mo tātou le nei whawanga le whiawhi ia male tautua le radio Samoa se furu lima i watolu a mo. E na ua tau se furu male lua minute le tutona tāno male valu ia le ua o ke iatu tātou le nei wanga le whiawhi. Le lo le neka makiko isa akopo anga mea sa loke i ua pē a koe le laiva. Na ia tātou whatsilanga lau tanu mai e tau le nei a whiawhi o le taina le valu a tā le valu ia ona. Pa fonga mai fo le tanto botilo ule tulanga o ia le tanto por kalame ia tu ule upenga ile lo loto pe ona masani ia se va ingale name ina ia tanto fa silanga ia ona fa nga solo folio na tanto por kalame fa nga solo ole nei fo ia songa fua team no excuse sumpa tano fa Samoa mana tu le tanto sumpa le team no excuse fa ile ia so tofi pe ona masani ai ile o mai Otara Music Art Center ile taulanga fa tawa Otara ile afolono ile fiafi ele ise te tongi o le nei sumpa susu mai tātou fia ma wha marastino whatasi a wale tātou soifua maloloina. Ma wale tātou team no excuse le tuatu si ono pase lau Alexander Crescent i Otara ia pe a whapea te lata ne ia ia pe a whapea fui o e te fia e whai mai alu whaisi nau wha marastino. Mau filifili ma le tātou tusi o le songa. Awani ngalo saulo mingo le tusi o le songa whatasi ai ma le lolo mingo le mau filifili. E maua i whaalupenga o Samoa i sifo tutuila mamanua o nisi o tāla tu o Samoa o ala ngā upo le matawhai o i ala matai. E le whainga o whaalavelave pei o le whaapoiponga ma liu le ususingo a inga. Fesila whainga o paolo si i whaaloalo whaalangingo e kalesia ma le tele o le ngangana o whaalolonga. Fitus fultana le tauna lo Official Lava Radio Samoa e le tolu pātolu ona Hopo Avenue i Manukau e mauai i a tātou tusile nā monisi whamatalanga Mala au le lua tasilima i vatolu, lua tasilima i vatolu. Petanga iane, e le Shop Radio Samoa, dauko doranse te whai mai esau oka, ia mōna ia tātou tusile nā peo na whaafonga mai eile nei a fiafi. Pacifica Connection na tā lofa lava tātou a waifa tasi le fono mo le tātou communities, taitasi aso whareile nei. E tala noa ina le mata upo le wānau hit git asos fulmalivo November, e le tasi la wuli. No whanga e whaiere te poke Tara Community Center, Louis Fuluniupi Street i Otara, i Aukilani. O lo whaafoe Dr. Rotman le nei fo na tanga whaafsotai le numera o lua fitu lima toluiva o iwa o. O lua fitu lima toluiva o iwa o ia mo nisi whamatalanga. O le se tātou whaasisilanga lau tanu mai e tau le nei fuivanga le fiafi ia male tātou porkalame. I tū malo si umu, ta oto ia sao le vau filifili pa ia whaalangia, maisio pa ia whaale atua tu lau lava. O le nei vala au, mo le nei tū malo si umu i Aukilani. Wha moe moe o le vai aso fau. E taunu mai ei le tātou au laka pi fitu. Mai Samoa mo le wha moe moe o le malisi Aukilani nei.
whaamanatu le awa whaatali malau taitai mo le aso o le maota lava o vai luanga tu inga mala o le ano nofo i le au se ia mai a ta'alonga ona tu ua lolea i ainga e whaatali ai le aso e toe foi ai i Samoa. Tau nuu mai le aso sefulumaliva o Novema i le vaveao tātou te wheilua i le ono i le awhiawhi mo le wheilua ingo le awa whaatali. Tua tusi lua sefulu Kairanga Street i Mangele East o le sainia e to whaiono tupuola. Lafi valau telefoni le olua tasi o valu fitu ono lua whātolu tasi. Ia po tu uu tala epa tula pou le olua fitu lua noiva fitu wha luono whaafetai. Ola se tātou whaasilasilanga leo wa tau nuu mai le nei fuwanga le awhiawhi. O le a ia i Langitapu o pa ia le popo Samoa awa o sa lava mai le vavau e o i le wha vavau tu launa lava. I le awa lava ma le wha aloalo e talo sanga inailo o tau talo sanga ila tātou nuu sa tawa i sa whata. Le pa ia i tamali i mawhailaunga, whale tua matausi alo matama whanau umo le tātou nuu. A mai se fo ino mātou paolo maninga whai malu wailo tātou nuu i a Samoa, a mai se ole nei atu nuu. O le aso toa nai, aso luas fulmal tolu Novema o le awha tanu i nai le tātou wha moe moe. A wā nisi o fuafuanga e tusa o le talo sanga mai alo tātou nuu i Samoa. E talo tuai ma le anganga wha alo lo tātou nuu, e mana o mia lau fesosoani e ala ilo o tau langolango mai i leo tātou wha moe moe. No whanga e whai ai o le hola le PIPC mangele le tua tusi lua iwa ono Parkland Road mangele i le tau le se fulumane lua i le a wauli. Wha mole mole ta pena le mai sau taitai a wā se fofonga tau mafo le aso. Molisi wha matalanga te fia maramlama tili ai mala au mai le tātou telefoni o le olua tasi lua lima tolu ono whawhatasi. Olua tasi, lua lima tolu, ono whawhatasi whaftai o tamali i mawhailaunga sa tawa i sa whata, sa tawa i au kilani i olo whapenauna sainia le tātou whaasila silanga lena i le nei fo i a whiawhi. Ea, na paula nane tātou whaasila silanga lu tanu mai e tau le nei fo vanga le whiawhi ma le tautua le radio Samoa sfulima i watolu amo ina ua toi 5 minuto na tāne o le tulevalo. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Taslima ivatolu amo. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A fai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile wha. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaatawai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile wha. I feel lower so sad. Omega Ka, Diana Loi Moa. Omega Ka, Sagaleta Mofie. Omega Ka, Fili Mai Loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu Mai Manukau ne. Omega Ka. Malole keisile Omega Ka. O e si la fia e iwa te si ma le tolu wha miliona ta la le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afsota i mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa le www.utos.ws po le emaili o le info@utos.ws po le Facebook le UTOS le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni ai sele e oe le manuia Radio Samoa. Taslima ivatolu amo.
Sifonga ba tango firnga sunga ya waino malepese maile sunga ya pesa ili maleota ya maltamaita ya so safina fatalo fantu sitolo milo malor so fumanuia se uso ya lavenda naile mafuta mai Amelia Mikaele malor so fumanuia fatalo fantu ya lino solusi tina ngawang ya mailanto le mafuta mai tanto por klabe ile nei foi vanga ole a fiafi watale tu la valusi mai fa fonga ya se fa poponga foi ole tanto por klabe ole tutu le upenga ile loto Marisunga le whawhenga ngā pasta poni whanati, ia, pe ona masani e fiafio asunga fua o vaiaso teitasi. Ile
Ia wha maulungin pēr le vi inga o elo mātou tua, le tua le tamale alo ma le nganga pa ia, vi ia lo swafo ele nei fu ia fiafi. Whai fōra mātou lia mai le nei teimi mātango fie o e te taimelo mātou ola ta mā, i lo lava anga le lei, i le saonga le mū, e ma le fi le mū o lo nganga, te ia melo mātou ola le nei aso atoa, mai li tai au si o mai fu le nei fiafi. Le mātou te whaftai le tua i hia te oe lo lofa ma lo wanga le lei. E nei fwoi teimi tā ua o mātou maua. Ua e mai ai mātou e whaatau nuina le mātou Paul Klame. Mātou te whaftai atu i te oe le tua. Ono mea silisili ma mea le lei mea mātango fie wa e whaia moi mātou le nei aso mai li tai au. Si e o mai lava fwoi le nei teimi o le fiafi. Ia whaftai tele le tua. Tele na walo o lofa. Mea ua e whaia mo i mātou e tai mai mātou e le ngata le ola ma le soifua mālolo ina o te ngata. Ma e a fwoi ngā luenga mtiute na whenga iai. Le ngata fwoi lea o nai mātou whanau nei o onga. Sa mātou whioa e lunga o le awal tele ma so se mea na mātou e nei aso na lamatia le oti a e mātou so se mea. Whaftai le tua. I lo o lofa ma lo wang le lei. Mātou lia mai le nei teimi. Haftai tele tama, haftai ono le whaoltanga e ala ia Jesu Keriso, le o mātou o lai se o langa fia ma se o langa sa o loto, o langa mautinoa, le o langa e ele wha moe le atua, ono lo o lofa ma lo wanga lei e ala i le whaoltanga, ia Jesu, ia na ia, fwoi mailona soi fua mo i mātou, fai ele tōngi ola mo mātou ngasala. E le o mātou mawai lau whaoletanga vi ia oe te mā, whafte tele ni e fiafi mātou, whape atu e lelei oe le atua, whawa vau lava lau a lofa malau malu malau sisili e se te mā. Vi ia oe le ni e fiafi, ia o mātou o maifo le ni e fiafi le atua, o e sili fia lo mātou fia ai ia te oe, fia manuia ia te oe iau me ai wha le nganga o lau upu, le tua le nei fiafi o mātou wala au ia te oe lofa mai ma e whatasi mai nganga pa ia whaau ui le mātou Paul Klame le nei pō a mateina e lo nganga ia se i o lava fo in whae wina me umo le a mātou o i le nei pō le mātou mta upu mātou tāla sa ngātu se i lofa ma e so soni mai ai mātou tama nganga pa ia wha matala ma ia ngalue lava lo nganga e wha maalam lama mwhai loa mwha mausali i o mātou loto ia awa onga o lau fionga pa ia. Ma o fo ini mea lelei mani mea tāua mātou te awa oina mai ai so soani lo mātou wola. Lo mātou sabalinga o lo whaia nei. Umalawa fo ili ngā luenga ia e fo i mai pēia e mātou le whātau waa. Ia e watu pēle vi inga o le wha manu e wha fo i atu i atu oe vi ia ma wha ea ina oe le atua. E mea au pito lunga ia vi ia lo swafa mamalu. Watu ia to ele vi inga atoa le tua lo mātou tama aua nei whaoa le tangata whaamnuia i au tangata ele nei fiafi ia se ia ho lava ina whae wina le mātou mta upu tu mau pēlo nganga ia e mātou na le mātou wala ua tu le nei fuia fiafi tama e la tu le swafo Jesu lo mātou li ima lo mātou whaola amene ia Fatalo fatu fo ile ile silasi o si o tatu tunu pele Samoa e lau fa sa usanga le fiafi ma lole soifu maua ma le langi ma lole folau ma lole on sai fo le yaso i fai mtiute na fenga yai e le nei yaso o ma vai tu fo tiute ma fai wa anga ia tu fo i ainga ia pa fai o fa penao na anga ia tu lungo al tele fo ia tu i ainga fa fonga ma yai ma lole tiute ma lole le tau ma lole ngā rue tiute na whenga i le yaso, nisi fo i o loo alo atu fo i ngā ruenga ma tiute o le fiafi se i ofo stemi o le pō. Ia, anga le leile tua ma whaamanuia le tua i atu to uma le le fiafi. Ia, whata alofo i o Samoa, i au auna fo i le tua ma o tō masiofo, so se tō vine o whaafonga mai ma tāpoi mai ma futa mai le fiafi le tātou Paul Klame. Pata alofa atu ia te oe le uso au auna ma le tō whine. Ma lole on sai, ma lole ngā lue, ma lole ustaulanga i le aso nafi, ma le aso tō nai foi. Ia lea ua tātou lia mai le amtanga fo le neiva yaso. Ia ma lole lava le au auna, ma lole launga, ma lole folfola. E le upo le tua wā, ia le whangaina o lafu ma moe, vi ia le tua.
whamanuia le tua ia te utau, whamanuia atu foi le tua ma whatalofa atu, e nai o tātou mātua tu asinsina le fiafi o loo whapenao na tāpo i mai fo i le fiafi le tātou ngā luenga, ia malo lava le whaiwa, malo le soifua maumalangi mai a te utau tu asinsina, whatalofa atu ia te utau, nisi foi o lo mau o tātou por klame le fiafi tono mautanga se ngase, ia le ngata foi leo tono whale pui pui, ia e whatalofa atu le fiafi le tātou por klame ia te oil swafo Jesu le tātou lii, ma le tātou whaola. Ia le tua, ma lo lava le onsai, ma lo le whapalepale, ia ma lo fo i finau, i maftianga fo i ma lutia o lo whenga i fo ni vai tau, e le ngata o eo mamai ia o tau fo o lo tono whal pui pui, ma lo le onsai ia ono tulango i elso i fuanga le fo i vai taimi. Ia e le whangaloina lau fo i lau whenga luenga e pe on tau momoa, na nisi o ngā lulu i so se mea o whai ai ia tiute ma whaiva on le fo i fiafi, ia o nisi o fo i atu i ainga, whata alofa i atu o tau ma lo le tau, ma lo le ngā lulue, e u fo i ngā luenga le po fo i atu i ainga manuia, vi ia pēr le tua. Ai whata alofa i nisi o lo o mafuta mai so se i tu o nei lo langi tatu te iai, nei ke lope, po whelava se atu no, po whea se i tu o lo e mafuta mai ai, ma e whalongolongo mai, ma e mai mō mai el tatu por klamele nei, ia e whata alofa atu i atu tau ni fiafi le suafo Jesu, lo tātou lii, ma lo tātou whaola. Ma lo lava le ngā lulue, ma lo sa ili ma lo, i el whenga i fo i o tātou le sa ilinga o le manuia, mai se o lumanai o nai o tātou ainga, ia, ma lo lava le on sai, ma lo le finau, i le sa ilinga o le manuia, wa se lumanai mo nai o tātou whanau. Ia wha manuia atu le tua i atu tau, i mea o lo nofo mau mawai, e le nei la langi befo i mātou, o lo au mau ma nofo i niusila nei, ia e whapenao na tātou tuatu le tua, ia mea umama tātou saililinga, ia lofa le tua, whaila wale mwhamnianga le ngata mōna ia tātou whanau, ia amo ainga o tua lava, ia ai o tātou mai e saili manuia, lofa le tua, wha manuia atu i atu tau, e le nei e fiafi ma le tātou mawhtanga. E le whangaluina nisi o lo asiasi mai tonu nei aitele o kilani, e foi nisi o mafuta ma le fiafi a foi asiasi mai e le nei ai o kilani fata alofa whapitoa i a te utau nisi o malanga mai foi ono fuafuanga e au fontanga maftanga e a fata alofa i a te utau nei po fai fo stei mo mo nei fitoa e whafonga ma e whalongolongo ma le tātou por klamene nei tutu le upenga le loto fata alofa whapitoa i a te oe e le swafo Jesu i o le tātou por klamene nei tutu le upenga le loto e peona masania Jesu mfuata i tasi ele tāle walu, ia lea fōua, a mai ele atua lo soifua, ia, ma lo foiola. Whātau nuina ele tātou mawhtanga, o le tātou Paul Klame, tātou te whetufa, ia i batu fōi, ni motunga awha, mai fōi sofi na ngalo i steimi o le whaiunga o le tātou Paul Klame, ia, tātou tu whatasi, ia, ma o tātou mauaile manuia mai le tuela ia na fionga pa, ia, tā lofa atua ni fiafi, ma wha manuia atu fōi, nisi na whaamana tuina o lātu aso soifua le nei aso, ia whaapitoa lava le whaata ele whaamanu i anto le aso soifua sia o masiofo, tina ia lola, ia pol tina fo o tamaiti, ia lofa le tua, ia ma whaamanu i atu ma, fo ia tu nisi te usanga stele ia te oe, le tina ia a wālama le whenga iai ma tā tiute, ia mese fo ia o sio tātou ainga vi ia le tua, ia o le nei fiafi ia le a tātou la afo o le tātou mtau pue peo na masani ai. Wa e foi la lau tuspa ia mo foi sa peni msa wapi, ia na va leo le a tātou tatal no le tātou mtau pu ia mai le o toe umi fo le tātou mtau pu ia a fai fo la le umanei, ia fa le vai so fo. Wa vi ia la le tua, e le fiafi le tātou tala no le tātou mtau pu. O whengainga, po le upo le whengainga, covenant. Mai, a tātou tele i o le tātou mtaupu, no ono toe, au mai lava o ni vaenga tāu o le tātou mtaupu, e mese fo inisi ua, na misia la mtanga mai o le tātou mtaupu, le tāu o le nei upo le whengainga. E le ngata o le olanga ia so faiso, a tonu fo o le fionga pa ia le atua. E se le whataua ina o le upo nei o le whengainga. E alana tā ua le upo nei o le whengainga i moi tātou. Langa oso umana soi fuanga tātou te olai i whengainga.
we are always living under some sort of agreements, some deals. Po covenants fo'i e tusa ai ma le upu le tātou te whaongaina, o le upu whengainga o lunuinga, o se mahali lienga, maua i teimi o whaatau ngā tāwale, teimi o ai te li ulu whale i se whale o se ainga, o le ai rentai ia e le ngata fui leo le whaatau so whale, ia e le ngata fui lea ia o ofisa malanga, e ei o maa mo meo o whengainga, mo meo agreements po deals, e whengai ai, lesi vai, po lesi tu, ma lesi tu, has to be two parties, e ma whai e yunga possible pe whaataunu wina, ia le me tau ole whengainga, lono winga ole, e ole tāua ia ma le laute le, ma le loloto, ma le au ngā, o le tātou whaongaina, ma le tātou tala noa i le nei upu o le whengainga. A wai whaamanatu mai e fwe e tātou. E ese le tāua tele o le whengainga, i vaenga e peila o mea tāua nei, o le whaamaoni, o le ono sai. A wai o le whengainga e iei mo meo a ieinga. E mo meo common goals e set up ma whaatatitia. Ia o na ole o vaenga e lua e ngānu lue ma play le pātale ma ngā lue ma whaile ngā lue ngā le tu aisa. E fia whaelele achieve pe fia whaataunuina pe fulfill pe whaamanuia le taunuunga pe ia tino mai ia inga ma mea uma na whaataatia le teimi na whaiei whengainga. O le whengainga, o tele la whengainga ia e mo me, i foi mo signs o many o whengainga. O signs o many o whengainga ia o pepa. E matua tusi lele iai lau saingi me wapenga. Ia pe o whailonga whailonga maaia lena e toio iai le deals, e toio iai le agreement, e toio iai condition. Po a mea na ia, mo minga o winga e o fo ia i whengainga o mene o leolanga ia so whai so ma me whengai ei tātou ma le tele o tangata, o isi tangata. E iei mo meo whailonga, e wha mausali iai, ma whai ma vainga, e tuli matai fo iai inga, ma tu la fono, ma mea na ua wha mawina, ia lona wha taunuina, o mene i o whengainga. Sa tātou tāua la mtanga o le tātou, tāupul nei. E tāua tele ia ma mene i o whengainga i le upul nei o le malilienga. A wai sau mai le upu e peru o le perit, o le perit o lo winga o le upu lea. O folanga ua mahalilia iai. O promises o mea ua uma, promises that both parties agreed of, ua agree iai i tu umai lua. Ia ngā rulue lea, and they will work towards this goals or this common goals to achieve and to coming to hand. Ina ia o iai mwhaataunuina ma ia le tino mai. Ia pe foi la o le atua ma ona tangata. Le atua na mata mai lava. E lona whainga o le tangata i le whengainga. O le whengainga conditional. E ele conditional le whengainga a mata ia le atua ia lana whengainga ma le tangata. Le ntatu tanoa i le mea tau o le Adamic covenant. Le tatu tanoa e tolu vaenga. Na whai ia le whengainga le atua ma atamu le amatanga. Ia o le whengainga na whai le taimi o le innocent, taimi o le mama le ato o toa le tangata. Ia na whai ele whengainga. Watu e maltu la fono le atua e peita iani. Ia o e maisi whengainga wha popo iei e lua i le whengainga le ona uanga sala le tangata. Lo inga ngā amata i le vaenga o le etena, o le etenika, o le inga o le whengainga ngā le atua na whaia mātamu i etena e te peita iane, ia ua whaia lai atamu. Lea la na whaia i loa le whengainga le atua mātamu. E le tūlanga o whasalanga ma mea o le a whaia, e le tangata o le tina, ma le tamā, ia masātani, whaia i whaamsinonga, ia o le vaenga la nāna whaapopo iei, nai whaingoa o le Adamic covenant, a le Edenic, ia po le etena, ia atamu, ia ai whai ua iloa, e le tūlanga o le redemption, o le covenant na fola i le tua.
o le a ia saunia le faa o la tanga e le lumana. Ia na ia uma e tono tus pa ia, kene se momuve pe lua ono o le tolu sifulu vaenga momua, le promise, a me le forflanga le tua, ia a tamu, ia o le taimi a e lua te sea, ia o le mea leo le atupu ia toi, a le taimi o le whengainga na taimi o le mama. Ia sa o ele le vaenga lo na lua e pe ono ta awat, kene se lua fai pa sifulu ono, o le sifulu fitu, taimi o pa u a tamu, ai o mai lo le kene se tolu fai pa sifulu ma lima. Fa malama lo le tua le mea o le ai, o le a nofo le tangata, ma fai lana mata faioi e tusai, ma le ai ma le afu, whanau ma le tinga, so solo le ngata, ia sa atani ia le ngata ilo na manava, ia ai fa pena ona tuli mata ia iloa e le tua, ma lana fuafuanga mamao, o le redemption po le faa sawina o le tangata, mai ile whanonga ia po le pa u lea na pa uai a tamu ma eva mai lenga sala. Winga wa livanga plan e le tua ia se whaolotanga po se whaasawina tue whaasawina mo le tangata. Tato mai le whengainga ia noa ia o le whengainga noanic covenant o le whengainga. O le whengainga mua la a tamu. E fōlinga mai e pe o le manatu o skola e le aise. Fōlinga mai e le aise a po i se sign. Peina fto a mata i le taimi o noa i le lalolangi fau ma le toi whainga o le new creation e le atua. Na mata i loa nga dio le atua ma le tangata ma whai e loa ma wha mau whailonga. Mo meo whailonga, mo meo siol ma whailonga e loa ai le wha maoni o le atua. E toi fōi ai ma toi wa ai pe o le meleng tātal noa i pepa e sengi o whengainga ma mea uma tātou o pe o na iai inga i taimi o whengainga i nei tātou te olai. Pe na foi no fai le whengainga o le whengainga na fai i le whailonga o le nua e le toi o mai se lolo po se mala e toi ave ese o mai tangata o le lalolangi ai toi tau sefe le tuani nai tangata e toi fai ai se lalolangi fau le toi o mai le na mea so winga so staimi tatu te vai ai le nua e wai pita te vai le nua te mi foi e pe wa mo atu wa matanga mo atu le ma ele ngā o se matangi mantimunga wa mata ona a tangia mai le te whalangi le file mu ma le langi le leia. E se le maneia o stemi a tau te vai le nua, tau te manatua le whengainga le tua manoa. Whengainga Abrahamic covenant i ana tatu te lo, whengainga na whaia le tua ma Abrahamo o le amatanga lea, o le folanga le tua le kenese, tolu whai po suma lima. La amatanga lea. O le a maua se tama le whawhine. Ia whamai isi o le whawhine, o Eva, ia whamai fo isi o le whawhine, ia o ai fo i o Maria, sau mai le nu o Israelu, ia, po whea lawa e te tonu ia ima, e te whalele te langolangoina, o le tama le whawhine, e le kenese tolu whai po suma le lima. Au i la lena a mataina na sa ili ia le wha o le tanga, le awala le ahui mai ele fa le tanga mo le langi su el tangata ele tua mau Abrahamo fai le la whengainga e kenese sfulu ma le lua o tu fo ia ele mta abu suma le lima suma le fitu ia fa penao na to e fa foma ele whengainga le tatu te loa fa mau fai lungaina ele tua ma Abrahamo ia ile peritomina ruinga o vai ese mai le tua le ainga lea le nuu lea ia po le tangata le to tasi mai umo le atu tupu mai ai ma se malo le atu tupu mai ai e fa ilongaina pe fa mau fa ilongaina i la tau o lo ringa o vai ese mai le winga nga le peritomina wa separate mai la tau fa mama ina i la tau mo le tua na la ia le whengainga le tua ma Abrahamo ia tatu se e mai ila ia len sa tatu tala noa i le whengainga wha Palestina, whengainga lona whāna whai e le tua ma le tangata, ia ngā dio laila le tua ma Abrahamo, e le kenese sfulu ma le lima, lona whai upu e sfulu ma le valu, e o tua e lusu ma le tasi. Mai nei upu whapea, o lea la maaso na o si ai e le tua, ia le whengainga,
ma Abrahamo. Ngā lai tau meilingo Abrahamo a o le whengainga a le atua ma le nuu o Israel e tusai o le lau ele. Nei upu whapea. Ua whapea ane ua aufo ina atu le whanua le lau ele mō lau whanau e a fua mai i le vai tawheo ai kupito ia se ia o atu i le vai tawhitele o Euphorate. Ngai ei upu whapena i whai upu na. O le whengainga lana, o le whengainga wha Palestina, ringa o le whengainga o lona lava whailonga po lona wha mau whailonga i loa ai, ia le whengainga le tuamalona wha maoni. O le lau ele. It's a land, an estate, o le mele i nei, so steimi a e ai a Jerusalema, ia ma le nuu e maise, le mea sa olo iai le nofoa o ta vita sa nofo tupu ai ta vita o le a whai ele nofoa o lona atali o Yesu i le malo o le millennium alumanai. O le lau ele le na. O i nā le promise le tua, na promise i a Abrahamo o le aia whaia, o le aia fo ina atu mo ia maana whanau o le lau ele, the promised land, o fola atu. Ia mataulia le tatu te iloa, na whengai le tua ma mose, vai lesi pe fase lau tolu se fulu tau sanga na vai Abrahamo ia ma mose ia ai to e sauvo ile tu to e fa manatu ia mose le whengainga lava lea le whengainga fa Palestina pe alanga mose le la alu ave le nu lea i le lau ele lea i le promised land to e fa manatu to fo ile le tua ia mose ele teu te no me lus fulma leiva ngai ele fai upu fulma tolu ele ngante foilea o le teu te no me tolu se fulu fe mo mua e o le tolu le fu to e fai tu ele tua o le lau ele lea o le auto wo e fai ma o tou ma o tou fa na o le auto no foi o le lau ele teu te no foi e fa vau fe ngai la lea fa Palestina le lava la o maltemingi fe ngai lava lea o lea e vesi, lea lava i tupu ai tau e le temi le eisa. O lo o atu nuu ma lo ma fili o Israelu ma lato vangavangaia. Tua oi ma, nu o lo si o mia le lau ele o le tua, le lau ele le o le promised land, po le ele pa ia lau ele pa ia o le tua malo nuu. O lo o mo i ai ma lo te tele o le lolangi, lato te fia mauaina ona e matua e iloa e ma lo te tele matangata ta mamai o le langi msusu e ngai mea tau lau ele i mea tau a ta mau ainga. O le lau ele pitu sili lea na ta mau ainga i le lalo langi a toa. Tutonu o lau ele lea. Lau ele lea o le promised land. Lea lava lae o mal temingi o lea lava e tau e lava nuu ma Israelu o le nuu o le tua. Ia tātou o mailola i ele le whengainga le tua ma Mose, Mosaic Covenant, le tātou tana no ai. Mata mai lava le e soto se fulu iwa mai i le maunga i sinaisi, o tu lava le mata upo e lua se fulu ma le wha, po lusu ma lima, le te le o le tāpena ina o le whengainga le tua ma Abrahamo, ona o tu la fono, tu la fono, wa tu la fono voi, ia manatu isi, ia o le sapati, ia le whamau whailonga o le whengainga lea le tua ma Mose, ia ai manatu fōle tō tele, ia o le tūla fono, ia ona o le mea e vaia, langa o le sign, o se mea e vaia, ia o le sapati ia o le aso, i loa e sesi se aso, ngā o mea e whai e tangata i le aso, i loa i le aso, o le tūla fono, o le mea vaia, e o mea le teimi nei, o la lava i ai, scrolls ma wha maunga ma tusi ma mea o loo ola ai tangata Israelu e ui a ua lona whao ngā ina ua fio mai Yesu ma mai le me tau o le fulfillment tu la fono la pe o se vainga pe o se wha maoninga lea po o se whailonga lea o le whengainga wha mosaic ia po le whengainga lea tua ia ma Mose ia nana matau le al whengainga le tua ma Mose o le whengainga le tua ma Israelu na tua i Mose le va whengainga lea
me ka ole conditional covenant lo inga le whengainga ua whaile mali li yenga i tue lua ia wa e pēna uta ua lisi po o le tele au isi whengainga o le whengainga e pei e ma tele a ele tautala mainga o le tue tasi pa wal mea lisi tu o le play o langa part o le ustai o le whengainga lea le tua malo na nu e ala ia mose o leo le au e whai mo la tau le nu lea pei na whai mai le tua e whaalua le ana tali le nu i le tua tali atu ia mose ia o mose ngaru whai i le tua o le ngana lea le nu na ile soto suma le iwa whai upu e valu ma le whai upu fo e mta upu e luse fulu ua tali atu le nu i le tua i upu e pei ona whai atu ai ua mali lie ile whengainga lea mai o le amatu whaia mea uma ua whetalai mai ai lo matu o tua ia e matou. We agree that we are going to comply and keep what our God has been instructed to us today. Wa ia whatonu mai mo i matou i le aso le nei. Ia, na. Dato o mai lola ia lea i le Te lea le whengainga ngā le tātou te iloa e tau o le whengainga tuai po le whengainga mose. Whengainga tuai. E lea le whengainga tuai le tusipa ia a o le Old Covenant na e tusai ma tusinga ma wha maumaunga a tangata skola le tusipa ia ma lo lātou wa aia ngai ele a fio mai o Yesu ia si tātou o tiai wa whengainga muli na a ai o le wa ainga o le whengainga tuai o le tula fono lea, o le whengeng fau, o le sau Yesu, e mai le lofa tu noa, malingi lo na toto, e whai ai le tō ngiola mo le tangata ang sala. Ia, tau leala ua uma neila le whengenga le tua ma mose, a leala la uso so mai ai ma le whengenga a le tua ma tāwita. Lea la tātou te fia tala noa ai ma whata waina le fiafil nei. Le whengainga lea, lona ono, o le whengainga le tua ma tāwita. Davidic Covenant. O le whengainga le, ia matau lia foi. Lea la wau whale atu tangata o le tua e le nuu na whola fulaina. Lea wau whale ma whai mo i la tua no nofo ai. E tu sa ma le whengainga le tua ma apara amo o le latu lau ile ele lea. A e sa lei omi a e latu fia whata i tai i ma lo tutua oi. E le fia whaia leo so latu tupu. Ia u tatu lo ina le tala o se nuu sa amatua soli whengainga a mata mai a le whengainga manoa. Whata i ta inga o le whengainga ma mose. Na soli lava le nuu le whengainga. Ma le atua. Ai whaato a mata le sabalinga i na ua ese mai i le maunga o Sinai. O le la ua o atu i la tau i le nuu na wholfulaina e nufo ai. Ai sa mawai ni nai sene turi pe lua pe tolu foi. Ai ua matua i maa fia le a mio leanga. Ma le whaalong te tā, ma le te, ma li liu ese mai le atua ai tā puai i tupua ma tu ese. Ua wai mai le tua, na whaatu lai mai le tua o me tau whamasino. E mai si tau fisoswani le whaingtā o le nuu. Tau toi te tai mai la tau ma mai tu tonu o le. Whaamanatu i ei whengainga nei ma mea na la tu o sia. Ai ua mana na o lava le nuu e fia whaiso la tu tupu. Tangolo le tua mai le tupu. E ala ia Samuel o le atu le uli ia ele perfecta mua ia po le o staulanga mua foi. O Samuel. E mana misa la tu tupu. Fia mosa la tu tupu e fo isi malo. Ia, tangololo le tua mai le tangata mai le tu ai ngo sa peni a mina ngo ia saulo tatu loa. Mai le tua saulo, mai le tua tali mai le tua i le latu mana onga, mai le tupu, mai lo saulo, mai lo fai mo latu, no tupu, ma fai ele latu political government, fai le latu tupu, fai le latu, ele fina nganu le tua, fai se latu tupu, tasi a le tupu ma le te itai o le nuu lea, e operate mai le langi.
ia na ia na tai mana profeta ai tasi ale one king and one authority. God intention was to operate everything from heaven for his people. E fau mai le langi le pule le tua. A le la tangi sale nu e mai se lato pule, mai se lato tai. Mai se lato tupu. Ia ngalanga mai saulu, ai mai saulu. O se tangata na matua te le le whawhitau. Te le tua. Ia tangolo le tua tu ebe ese saulo. Ia mai le no fuali. Ia no mawai te le u tau sanga, msaloe. Ia o tua le fase fulu mon tupu tau sanga ngai saulo. Minga o na umina i saulo le no fuali. Mulmuriane. Sa toe au mai le tua le tangata mai le tua ainga o Utah. E whaila masui o saulo. O lona ingoa o Tavita. Ia, saulo Tavita, tau teu mea whaapolkiki mo mea sa whale tonu o le tūlai mai o saulo le amatanga, whaatūlanga le malo, le pule, ia ele ngatai lea. O le mea lama na mana o le tua ina ia whaatūlai i Tavita. Wailo e silfia le tua. One of the reason why God raised David in his time is for him to conquer the enemies of his people. Ina ia whaato i la loina, ia fili o lona nu, malo i mea tautaua. Ia ua vela le mea na whai e Tavita, ma le tautia o Tavita i taua ma me whapena o matua longo a Tavita, o al taimi o lai ola saulo a alu Tavita e tau, ia, na e ala langa i whawhine, mama ia ufasia Tavita, teito afe a whasia e saulo, teito se laua i se alama tau tia o le tūlai e Tavita. Si o lava lai na vea o ia matupu, na vea o se tupu sa manuia mea na ia whaia, na fia o ia ile atua, sa manuia mea uma na whaia e Tavita. Sa ia la vea ina maile nu o le atua maile tele o filima, whaatūlanga ina le authority le pule ma, le pule sa wha maua laloina e le tūlai mai o saulo. Na o ina manatu Tavita, ua te tau, wa o le teimi o te tau na whai se fale o le atua. Se fale e fio ai le atua, ia mawatu le nu o e tāpo i ai. Ia, na e whamatala uma mai lava i le nofua i ngā tupu e luas fulu ma lua, ia le tala i le tau mawhai o Tavita, luas fulu ma le tasi, ia na e amata atuai, luas fulu ma le lua, ia ua tali atu ia na tano ia Tavita e tele e whaia se fale. Ona na e whamatala mai na, ua toto lima e le tele e whaia se fale. Ona nau ta inga na o Tavita, na te fia whaia se fale. Ai pita ia, na le fina ngano le atua, e na tele e whaia se fale. O le whea ngainga la le atua ma Tavita, o lo o whaia i le lua le Samuel, lua lona mata upu e fitu, lona whai upu e se fulu ma le lua. Talo le la o whai tawina. Sfulu ma le lua e o lava i le whai upu e se fulu ma le fitu. Ai whapela le whai tawina. O le whengainga. Le la uosi le whengainga. Na mana o Tavita na te whaia se fale. Ai tali mai ia le perfecta le tua. E whai atu i a Tavita. E na te le whaia se fale. A le whengainga la lea. Whengainga la lea le tua. Ma Tavita. Ua whai atu ai le tua i a Tavita. I le mea o le a ia whaia. Whafonga la le whengainga la le tua ma Tavita. Mai ua wha ato ina o waso. Ma e ta oto whatasi mautama. Ona o whatuina i lea o so lau whanau pe ama vai atu oe. E tupu mai ai ate oe. O te whatu mawina foi lona malo. O ia lavana te whaia se fale mo lo ingoa. O te whatu mawina foi le no whalii o lona malo e whaavavau. E whai au maona tama. E whai foi o ia ma o watali. A ngasala o ia o te a oa i atu i a te ia ma le sasa o tangata, ma tā a tangata. A e le ave ese ina ailo ua lofa i a te ia. E pei ona o ave ese i a saulo. O le na o ave ese i o uluma. Pai po suma le ono.
o te whaatū mauina, whai upula le tau, o te whaatū mauina, lou a inga, tāwita, lou a inga, ma lou ma lo, e whaavavau, i oluma, e mausali le nofua li e whaavavau, e pei o nei upu uma, ma nei mea uma, ua whaalia mai ai, sa whaapea o na tautala atuai o nā tano i a tāwita. Mana onga leo tāwita, wa watul mana onga o tāwita e le tua e na tari mai i a teia, tari mai le tua i a tāwita, e ala i se whea ngainga. E whai atul mana onga o tāwita i le tua. A e sau le tua tari mai le whea ngainga. So God reply with a covenant. Na e whai le whea ngainga ma tāwita, a e la vea e malon au a inga. La mata tua ilo nā talii o le a maua, ia o le a whapenao na whamanuia, ia maa vea hai, ia le nofua lii, o le nofua lii o lo wa talii. E whai mai e leise ngā taanga, e whaava vau lona nofua lii ma lona maa lo. Nau siala ia e le tuam tāwita o le whengainga. E ala i le folofola atu e le tua i a tāwita, o le a ia wha maluina lona ingoa ma, o le a ia wha tu lai maia se tasi e tupunga mai a teia mai lona laina, from David's line. E a vea matupu e le lumanai, ma o lona no whaali ma lona malo, e le ai sona ngataanga. Ia matauria la, a misi le tātou wa ai le mele, ia o misi a toa le tāu o le whenginga lea, o le whenginga lea. Le foi e te le la vale, le pipi i ai o nu ese, ni whenginga lea, e le na o le nu o le tua o le foi a fia tuai matatou nu ese, i le whenginga lea. Ngo le whenginga, e le o se maa lo ua tūlai mai matupu le teimi nei, le ai o le whenginga, e whaatitau a ngai i le maa lo i le lumanai. A le mea nu whai tuai, a wani misi a tātou, la ngai me whai ono tātou wa ai whapea. O solo mona lava le autu, o le whengainga lea. Yes. A tātou wa ai ai, o nai wha tātou uma upu ia o le folfolanga le tua ia tāwita. O nai wha tātou i lona tali i lea le aso so o mai i le nofo ali e a vea matupu. E alan tātou lo tāwita na voi wha mai le tua a whai fo i anga sala. E ngā tātou te loa. Ia, te le anime whale tonu na iaia a Solomona. O ia leo le a whaia le whale mo le atua. Wha mailola ia leo le aia inga po le tūlanga, le promise po le folfolanga o le whengainga. Wha mai o lona nofo ali, ma lona malo, e whaava vau, e le aisenga taanga. His throne and his government will be forever. It will be everlasting. Ele ai se ngata anga o le malo lea. Ai se o tātou fisili la. Na whaava vau se no fo inga a Solomona. Ele ai ele i whaava vau se no fo inga a Solomona. O le no fo inga a Solomona. Na mawai, na uma. Ai ole ainga po ole tangata le wha manui e eile atua i o tāwita, whamai o lou ainga, alona winga, ole no wha li o tāwita. Le no wha inga le, alona winga, tātou te loi i, ole wholwholanga lea, e pi e wholinga mai, sa wha taunu uina se vaenga ole vaenga mua mua, i a Solomona. Ai sa Solomona na whaia le whale, mo le atua. Wa Solomona len whaia le malu o le atua. The first temple was called the Solomon's Temple, o Solomona na whaia. Ia pita iane. Ia na tele a fo ia mionga whale tonu o Solomona e lana nofua inga. Ia ma ele i whaava vau lana nofua inga, molona iei le nofua ali. A o Yesu ke riso lea e whaatitau iai, ia le whengainga lea. O le alo tāwita, o le ata li moni o tāwita Solomona, o le ata li moni foi o tāwita, ia Yesu ke riso, o ia lea, o le anofo i le nofoa o tāwita.
e le tupu la le mea la, it's yet to come, e le tupu le mea le folfolanga lea po le promise lea. Wa umatu ia unga tupu ma le nofo alii ma ua le o to yeise nofo alii o ta vita o iai isiona le taimi nei ia po tonu Yerusalema. O le tuspa ia lava ia o lo manino mai, e iai le taimi e le aso, e toi foi mai lava le alo ta vita, le tupu o le malo le atua, mai ia nofo ia le nofoa o ta vita, ma lo e le ese ngā taanga. O le whaataunuina la o le whanginga lea le atua ma ta vita. E whaataunu i le taimi e toi a fio mai ai Yesu, ma nofo tupu i le nofoa o ta vita lona tamai tu tonu Yerusalema, ma whaie o ia ma tupu. E le ngata la o le tupu le o le whaatali e Israelu, ma le maa lofo i lea o le e whaatali e Israelu, a e le o manino le vaai a Israelu. It's not very clear to their sight and to their vision. E leo kilia. Ai ole malo lea. Ole malo lea o lea e whaatali ai ia Israelu, isi aso. Na iloa e saulu latu misia, la iloa i aile taimi sauelo latu tupu, la lava, they're still expecting their king, their Messiah, their savior. E sau whaatu i lalo, ia malo ia e wha, lave ia i latou, ma whai e loa le malo o le atua, e tupu ai Yesu, ofia ai Israelu o le a latou whaatua tua matalia ina Yesu, ai ofia tua i foi ai, manu ese e whaatua foi, matalia Yesu o le Mesia. Tasi ale awala o vaenga i e lua i tutonu o le malo lea. Malo lea lea e whaavavaulo na nofo ali e whaavavaulo na malo. Kaulia lea ia se malo matalia Samo, e le ai ma se malo o iai le teimi nei lungon funga ele e whaavavau. E le teimi e uma ia malo nei. E tu uma e le tua i lalo malo nei. Se ia whaataunuina ai upo le tusi le whaalinga, e whaatolu leina langa mai le tusi le whaalinga. E upo le waloanga. Ua pa u pāpelonia. Ua pa u pāpelonia tele. I le taua le amaketo. O le a whaato i lalo ai e Yesu. Le tupu o le malo le tua. Whaato i lalo ai e Yesu malo ia. Malo fili o le nu o le tua. Ia mawhaia i loa e le tua, e Yesu, le wha o le tangatele. La vea i mai e Israelu mai li tultino, ai to e wha o le ina e fo i mo lato anganga. Ina ua li liu Israelu, e le to iai, no more excuse, no more wondering, no more questions, question mark, is that? Langa le ua lato wa ai. They can see what Jesus is going to do for them. He will rescue them from the enemies. Le tawali amaketo. Pa wale mea Israelu e whaile, te ofo pe a whaise Israelu e toi maa le loto le taimile. Ai le ngata, ai wile, le awha baltus pa ia. E ia ia tangata e wha maa. No ringa ia ia, loa i ile maa te leo loto tangata. E ia ia tangata e wha maa. Alto tele, the multitude, the majority of Israelites, Israel will turn and receive Jesus as their Messiah. And that will be the greatest harvest that ever recorded in the Bible. O leo mai o le nuu o le atua, matalia lo Yesu, lea na la tau misia mua, lea na la tu te eina mua, lea fio mai o Yesu, ma whanau mai e le whaleo man. Lea la o le a, toi saulo, yeah, they got no choice. Lea la e la winga le whenga inga ne e se le ta ua tele, o mō tātou for Israel. Esa, lea ua whapipi ina lava i tātou i le ala e tasi e tusai ma Israelu, ma Iuteia, ma Israelu, i le a tusi a Roma, i le whenga, i le Roma mtau pa suma le tasi, ua sua i tātou o le olive vau, i le olive lelei, o Israelu. Whawhati e se isi ona la, e whapipi i atu i tātou tutonu, whamaila ia leo Paulo, ua sua whatasi i tātou le sua
o le olive le lei. Lona pongai o Abrahamo. Tauinga, o la vea toi matatou i le whengainga lea. Ona e le whaapito le tua masona alofa na o tangata Israelu. I le teimi o lana wha o le tangatele, ma le taui, ma le sele selenga, po whea o le atua i le tangata whaalonga tā, o whea voi o le atua i le tangata loto maua lalo, ma ta lia le upu o le atua a o fola ina i le taimi le nei, ma ta lia ai Yesu, ai sa awai le sao lava se tangata i le malo lea i se ingoa lava o se lotu wha mole mole. There is no way that we can enter or access into this kingdom's gate out of any label, any name, any reputation. Le ai ma se mea e ma whaiai o na ulufale le tangata i utei e tonu o le malo lea, pe ulufale fo le tangata nu ese tonu o le malo lea. Na le tasi lau. Na o le wha tua i a Yesu Keriso. Na o ia o le ala upumoni ma le ola. Pe on whamea Ioannes fulfalo on whai upe ono. Paua lea o le ala le tama. Paua lea o le ala le manuia. Wa na o Keriso Yesu. Amen. Po alal me whai e tā vita malona awainga. Leo whai le whea ngainga. Leo whai le whea ngainga. Pauar me ata vita malona awainga. E o mai lava le taimile nei. Israel e mise lava. Tangata i utei o lono nofo tu tono i Jerusalema. Pauar la to me whai. O le wha maoni. Maoni lea. Wha maoni i le whea ngainga. Ma le atua. E ala ilo la to muli ma tausi. Upu ma folanga. Ma mea o aia inga o le whea ngainga lea. A le atua ma tavita. Wow, i le wheringa lea lea tua matawita. Lea e whaatali a iei tangata Israelu lo lato malo. Lea o i le wheringa lea tawita. Whaatali a iei lea lau te loa. O lea e iei ale teimi e sau e lo lato malo. Ia e soa mponga, e sau le malo. E sau i e su o le tupo le malo. Ia e te e ina. Ia matoi whaasa te ruina. So soani iei roma le lato ngā ruenga whai whaatasi o le whaasa tauroina o le mesia ma le tupu. Nea na awina mai o le tupu o le mālo lea. Aisa, o le loto ita ma le loto mtaua. O le whaia Yesu, Jesus did not meet their requirement, their desire. What was their requirement? A Messiah to come and conquer the Roman, conquer the world. Mai le malo Israel lunga. Fai lo le malo, le efe me le malo ta vita e whababau. Le fiu e o foi so Yesu e le malam. E o ala si tia Yesu le. E le langi il kenese a ile tusanga luenga mta mo ala ve vesilia. O le e o e te sa o te fo ta ile malo. Are you coming to establish the kingdom for Israel? O le e o Yesu se quasi se ke le mea ko ke pisi ai. O ke pisi le mea le tai o no o lona teimi. Ai tuu le tala ina o le tala le lei o tauno tele mai into fesili po feko kaunko wo ai. O le lalolangi. Fe mai lo Yesu. Awane i o tō ese mai Jerusalema. Se i o tō maua le mana. Ia wai lai fesili a kul malo. Fe mai Yesu. O e tala i le tala le lei o le malo. Tarry at Jerusalem. Ono sa'i whaatali. Tarry there until the power of the Holy Spirit. Si o na saulanga nga pa ia mai le mana. O le mana na tu te o ilo. E ta lai le tala le lei. O le malo le ko ke fai mai wa kaunsa ke minge. Le malo lava le. Le lava o mai le teimi lei. O le lava ta tu te tala ina lava le tala le lei. E pei on fai mai Yesu. Ta tu te o ma le mana o le nganga pa ia. Until now, those words from Jesus is still effective, still works within our lives as Christians, as believers of Jesus, that we can go into the world and spread the good news of the gospel of Jesus Christ. Tala le leina asa ina ia tu tele tangata. E saule tupu.
Sau le tupu o le malo o tabita, le atali o tabita. Sau le tupu, ua ready atu le malo. E le ngata ua ready, ua matua atu o tele tangata o le malo. Ngai lua malo i el keiminge, o le malo le atua, ma le malo sa tani. Na tu se sifa upunga, o le malo Israel. Le Israel fa le nganga tu imtato honor Yesu Kiriso, ma le malo Babylonia. Babylon system, and the system of God's kingdom. That all its condition and all its instruction are in this book. Le kongus pa ia lea. Le upu whaavai, constitution, le upu whaavai ma aia inga, ma mea umatau le malo le tatu tanoi o le tu ali tu tonu i. Ngai te leo whaita wa ngai le sae tango iai. Whaita tu te fia maala malama, il mea tau le malo, to angai whaita utu sia evangelia. Because that was the essence of Jesus' message. The central point of Jesus' message. O le au tūma leo ngā tu tonu o le whiawa Yesu. O le malo lona tama. The kingdom of God. The kingdom. Whamai e pei foile, e pei foile. E pei foile upenga na lafo. E pei le malo le atua o le e pei o le fuori snapi. Mea uma o te leo whata oto na whai Yesu. E whata tau lava. I le malo o isa. E se le tā ua le taimini leo le tā lai o le tala leo le malo. So se mea. To se mea. E tu tusa lava lo walu i inkia. Whaftai tangata o lo o i fafo. Al to tele fo ia. O isi tangata ia e ola i se o langa whano. Ma leo langa i mana o mia lo tau iai. Tau iai. Tono o whai ngā luenga. O le tele i o mission field ngā iai tono o kongo o whai ngā luenga. Ma so se mea. Shopping center. Bus stop. So se mea te tūtū ai a iei lisi tangata. Ia te loa. Talo i le tua e whai loa mai. Give a revelation pe taune e tala noa iai. Pe ua ia maua ke riso i Yesu i lona soifua. E le whai ai. Pe e ke fia loku le mlengoa mako. Loku le kau ka ua mako kele ngai ke iloa. Le ai o ke whai whapenga. Pe kau i le ngolo vai whiau. E te loa fol mato vai whiau. Mai se arangi ke loa e loa well known lo vai whiau. Le awata ua iei sisi. Awata ua iei le tau iei Yesu. Asa waila. Ia le singa awala. Ese a awala ole. E whango ngota i e maua i au le malo le atua. Ese le ofe. Ese le upenga. Ia ese voi le velo. Ese voi whangapusi. Ia kele hi o awala. Maua i le malo. Le kingdom news lea. The kingdom message lea. Le i o tātou lima. Ai tātou te leo. Whai le commission lawe mai Yesu. O lana polo inga po lana. Po inga po lana. Polo inga mai ai tātou. I o tātou wō. E whainu uma. Tāla i atu. Ia lona whina ngalo. Ese le tā ua. Fo le e ai tātou. Tātou tenta noa ni fiafi peo nau tā ua. Tāua tere lo tātou malam lama, le tātou fwoi vaenga, ma le tātou pāte, play, le te mil nei, ma le aia inga, o le vaenga lea, o le whenginga lea tā vita. Whenginga e a fia umai tangata umalama, e le tātou ngā ruenga e whai, e le tātou pāte, play, pei fo o tangata iu teia ia, e matua wha maoni, matausi e pei o upu, o le whenginga na whai ai le atua i a tā vita, e tausi ma whai mea umalava, tusa mai inga e whapena fo i tātou. O tātou, e iei fo le tātou pāte play as Gentiles. O le tātou mta whai ui le teunu whai, ia peo nau tātou tala noa ni fiafi. Whai loa atu o le tupu o le malo. E lenga teilea, ia mauti no o le tātou te ola ai le tala le leilea. We got to live it, live the gospel, live the good news in our lives and be effective. Ma ia vei tātou nisi e wape naona fie mo le mau ma watu le fina ngalo
o le tua ile lalolangi. Ia, le ala tātou lo ina nei, ia le telo nei whengainga o mana whai e le tua. Ma le tangata, amata mai lava ia a tamu o mai lava le whengainga, wai toi tasi le tātou whengainga lea e to toi, tele lope tu se tātou tala noa le vaso lea, ta ua tele, o le whengainga fau, whengainga fau. O le tele o whengainga ia e ono uman tātou tala noa. Ia, sa ua wai mai lava. Wai uma mai nei whengainga, e o mai lava le whengainga ta vita le, ta uman tātou tala noa. Ai na mai alo le whengainga a le atua matabita. Mai alo le whengainga lea. Whaatali, fōringa mai o whaatali, tali lo le nuu o Israelu. Ia male lalo langi, fōi ai maisea Israelu. Na patino e langa o latu tupu tabita i nama i taimi. Whaatali tali lo le lalo langi e maise tanga te iuteia. Po la le taimi e o mai heile maa lo lea. Ma sau ai le mesia ma le whaola lea e mai o lona no fuali. Lea o latu loa ma latu malamalama, le ele umiana tula i mai Solomona ia ai corrupt foi ma telele mea lele ina tula i mai ma le fornication o la ai Solomona mai ua i lava ina maule poto ma le te leo le tamau ainga ma mea sa ai sa. Ia, o le tūlanganga iei si tupo Solomona le atali i o tāvita. E o mai lava la i a tāvita. O umatu tāvita. Ai o mai lava le taimile nei. O le lava e whaatali tangata Israelu, tangata Iuteia. Ia, e mai se voi tātou Kerisiano. Pala le taimi e sauoi le Mesia, sauoi le whaola. O le mea la e se ai tātou ma Israelu somutua wawhene. O leo tātou malama le leia. O le tupu lea, lea na walo ia le teimi o tāvita. Lea na sau. O le whaola. Lea na sau whai ale me tau. O le whaola, tongi ola. He came and did a redemption. His work, his ministry. He went on a cross, died there, and save us. Whaola i tātou. Ai o siono whara vela vela. E ese mai tangata Israelu man lātou manatu. E le o le Mesia lea, la lātou te expectinga, po le lātou tupu lea, e whaava vaulo no whali. Because when Jesus came, he came in such a unique, low way, low key. E maua laloa, e maua lunga i le manatu o le tangata e maram lama iai. Ono le wala maulalo. Ia e maua lalo ama le amana ia e tangata Iuteia. Langa expecte la tau se mea matau tia e sa wala tau Mesia. O le se senga langa o tātou ma Iuteia. Ai ui lea, o le tō tele o tangata Iuteia o ma le taimi nei. After 2,000 years since Jesus has been risen and went back to his Father. Many Jewish people, Israelites, are converted. Ua whapenao na liliu tangata to tele Israelu, matali tonu, o le Mesia o la tau lena momo mai, awa misi. Ai o mai lava le temi nei, o le tele lava o tangata Israel, la tau te matua, ita puni o la tau talinga, pe a whalongo mai o tala no atu, o Yesu la tau Mesia, lea na sau, aisa, le tali eina la tau. Le tali eina la tau. O rale me esele taua I tele o le, o tātou ma le advancement, le advances le kakuke. O le tātou malam lama mo tātou loa, ma tātou tele o tātou talia o tātou loa, we accept it, o Yesu o le tupu. Loinga, e te le atu le awa noa, e mawhai eo no tātou maua le maa lo lea. Pe atu se tu, se manatu wha le tangata. Lang o tele tausanga ma tele taimi ia o tātou loa talu na o malitala le ai tātou. Leo tātou accepting o Yesu lea, o le Mesia, ma le tupu. Lea na fio mai lona tūlanga le tino, o le pepe, se o na matua, ma liu,
E ese mai lai tangata Israel winga e disadvantage la pe le titi le ava no le le mau e tangata esa langa o ko ke le anga kala le o tali lo inga ava i po se taimi o le ala to tali nai Yesu pe asau Yesu non to e fio mai ma fa ele tawele am ke to ali liu o to hotel se manatu la le tele o le se senga mata tonu ese tele o le taimi ta to te ta penai ma sao niuni ma tā lai atu le tala le lei. O le tō telo tātou nu ese o leo e whai le tala le lei lena whamai e Iesu i on so. A whai tō tele tangata Israel e leo tele tonu ia Iesu. The ringa was just maybe few thousand or few hundreds of the Israelites, the Jewish people that are spreading this good news. Aisa, langa la la tō tele tonu. A o tātou, oka le te leo le awa noa. Ele ngata o le awa noa e tā lai ai ma watu le au le awa mai e missionary wo maltala le ia tātou. A o le te le foi o le awa noa e tā pena i la tātou mo le malo le a tātou te tonu e to e fio mai Yesu o le tupo le malo le. Ma maua ai e tangata e tu mau ma faa tua e a te ia. Peona whamele ma te yo e lusu mal faa a whai po e sulu ma le lima mai a. A o le tu mau se ia o i le ngātanga. Tua por sulu lima por sulu lua i se atu lau. Ana i se mau nā i le ma te e lusu mal wha, na i upo Yesu mai a o le e tu mau se ia o i le ngātanga. Mai a Yesu, he will be saved. Mai e wha ola ina o ia. Pepa sumatot. O le e tu mau se ia o i le ngātanga. Tu mau lea. Tu mau le lo fatunoa. Tu mau ia Yesu. Tu mau le wha o le tanga. Tu mau i le whenga inga fau. Tu mau i le mea lea. Le mea lea ua. Ua umana sao ni ama whaia Yesu. O lea. Le whenga inga fau. Le la tata noa next week. Le whenga inga fau. Pea ngainga na sao Yesu wosi le whenga inga ala. I lona toto. Ina ia wha sauina i tātou. Ina tātou manatu le wha pia, wa o wha o leinga. Tātou ia e loto, whaelele charismatic ma, te tonu le, ngā ioi e le ngang pa ia, mea lo wha le ngang pa ia ma. Ma le salvation, accepting of Jesus, salvation. Pa mga ka whanau fuina o wha o leina. Ai te lor ma nei o le upu lea. Ai o le upu lea no whaetua nei. The real salvation. Elise me ta o once you're saved. Nei se me fa pe na so tu spaia. Nei ma se o onga tu spaia. Ai fa o ina loa ku sape ko ya lo faila me leanga. O nga o fa yo ma tele o le tu. You're saved. I don't believe that teaching, that doctrine. Ai sa. Ale fa mai. A o le tu mau. Tu mau. But for those who abide. Nga tangata abide, tangata tu mau. That he will or she will be saved. Ole a faule. Ole melanga ka ole faule inga mo ia. Ole save le tatu te ia o save mai tatu mai le pao le sala. Mo kako ese mai ai. Yes. Jesus save us o kako ola i lesi pito ngai lo lola lesi pito. Ia tatu mo ole faule tanga. Ka salvation ning sa Yesu ta penal faule tanga. Ala lona maliu. Le tatu sa loto ai. But that doesn't mean o ko me ke lo waru le malo lea. Na ole e tu mau e fa o leina. O le mela ka o le fa o leina. O le fa mai o Yesu. Le au na le ye ma le fa maoni. Au na luinga au na ya Yesu. Na e fa maoni lo au na ya tau. Fa mai lea. Le au na le ye ma le fa maoni. Na e tu mau. Na e wha maoni i nai mea i titi. You were faithful in little things. Now, I'm going to give you plenty. Plenty so that you can make as yours. Mai ole a e pule ai. You're going to look after many, many things in my kingdom. Mai ole ole auto fia oe. E te pule mea tele. Olu fale maia. E le fia o lo wali. Le au na le leie. Male wha maoni.
Luminga. Ele manau mia le afo ile. Alu ya Yesu foi mai wa masui ma talia ma ai ko alu fai me le ftau. No, I don't believe that will save us in the last moment of our lives. Il taimi mulmuli a myself am snonga am you tonu le tua. Fam snonga le tua usum tu fa fine ele pe o fam snonga le olanga corrupt le langi ka ko ke ai. Am snonga lo langi ka tu te ai e ma fainga fai fa au. Ta masino le am you tonu. Ya ele o pui al tele o fam sino la fai la mi tonu al kele o fam sino. Ya fa pena le langi ngi ta tu te ai. Ele le am you tonu. Ale fam sino le o le tua. O Yesu ke viso. E le o se fa masino e fa au. He is not a biased judgment. E le o se folele he's a faithful, truthful judge that he is going to judge us. Ole ai fai le fa masino mo tato uma. Ele taimi muli o le tato o langa ma soi fuanga le tato te olai. O le malola le millennium ma le tato te va vai to na isum to va fene. Ese le tahua. We looking forward to that kingdom. O na le tato te tau la el tato vai. O na le malo le o le tavita le atali o tavita. O le malo le o lo fa pena ona tato fia moa. O Yesu le tato te tala no ai pe no tato tau. Le atali o tavita. Leo lo fa tali ia le langi leo o tato sau Yesu tato talia ina o iloa leo malam lamba il tele o te ono te ale fala walu Yesu ale fo tato tel tonu ia ilo na to e fio mai ele to e fio mai o se fa ola mole lo langi ala sau io lo famsino pa wala vaenga ole a fa Yesu na ole nu na ole na lo na nu ole ai e fa le fa ole tanga e whaasauina mai i malo o le ao atu e vangavangaia i a Yerusalema. E whasiotia la atu e whaaleanga ma na o le petia ma ve seina Israelu mai lunga o le funga ele nei. Ai a fio malo Yesu ma whaia lo le taua le amaketo. Amen. Ale laua. Ua tatulo wa fio mai Yesu le alo tavita le ua umana fio mai whaoleina i tatou ia ai la so to e fio mai o ia le faola o ia le mesia sa perfect ina mai na te faola ina mai lo na no mai ona fili uma o lo o ia i le lo langi le temi nei le tawale amaketo o ia o Yesu o ia o le mesia e sau mai le leina o tavita o le ai to e fa ma fola ina le si le ministry a Yesu o le aia sau e whaia i le vāo le tua malona nu a o lea ua uma o na ia tāpina ina le si vaenga tele ala e ala i le wha o le tanga o le ala vaenga lea sau Yesu to e wha maa fola uma mea sa maa numi ma matanga talu mai a tamu ma eva i le mafutanga le tangata ma le atua. Le whengainga a le tangata ma le atua. A Yesu lena sau, lea na valo ia ina mai, lea na ta ua mai whengainga o masi, o mai le whengainga ia ta vita. O ia lea o lea na sau, o le mesia, o le tupu motanga te iu, te ia male lalolangi. Na sau e whapena, he came to bring a remedy, a solution for the damaged humanity. Le lalo langi ua matanga ma whaaleanga inga because of the fall of Adam and Eve. Ona ole pa uo a tamu ma eva mai i e tena i le whaatuanga na whai ai le whengainga le atua ma a tamu e tusa male la au leola male la au e lo aile le lei male leanga. Lea sa wha maua lunga le tangata mai a solia le whengainga
a le atua na tu inatu ia te ia. Nea lau tātou i le teimi nei, vi ia le atua. Mea na whai e ke riso Yesu le wha o le tanga, o ia, mai tusia Paulo i a Roma lona mata upe, 5 whamai a wa ta ua mi o tonuina, whai mua ma le lua, wa ta ua mi o tonuina i tātou i le wha tua ala ia ke riso Yesu. Ua o tātou le leia i foi ma le atua, e le ngata ua ta ua mi o tonuina i tātou i le na o le wha tua i a ke riso Yesu. Leila wasisi mea ta ua mi o tonuina i tātou e le o le tū la fono, e le o se lotu, e le o se constitution o se lotu, e le o le wha Samoa, e le o sesi lava mea, tasi ale mea, na o le wha tua i a ke riso Yesu. E ta ua mi o tonuina i tātou. La lewinga o le ta ua mi o tonuina, e wha o la ina ai i tātou. That's salvation. Pe wha nau fowina moni ai i tātou. Pe a tātou wha tua i a ke riso Yesu. Paula wa leo le awala uso mtua wa fini. Leila wa masisi awala. Ia, leo wa iatua to e kwata. To su 5 minute i ona. Mo fo le tātou taimi. Pe a whaleiva. Ia, e leile talatu o le tātou leina. Ia, mai fo iso fina ngalo le fiafi le tātou mata upu. Lea lea tātou tu o le tātou mta upu o le tātou vaenga mulimuli leo le whenga fau o lea whai ua i le tātou mta upu o le vai eso fau. Ia uma lona. Ia te alola tātou talitan noa tu fo i sisi mta upu po. Ia po o le kirisimasi. Ia e whai o tua isi a tātou vai aso mulimuli. Leo sau tātou walau. Whata alofa le tātou walau. Lia fiafi talofa. Talofa poni. Talofa Antonina. O amai o le tina. Le manuia whaftai. Ia le li. Alo lava le on sai. Ia. Te le lau mfo mo po kalame mana i nei tula le po. Amata mai nga fo i le whianga inga le nei po kata o mai. Ka mara mai nga o whianga inga ia tāwi. Ta se i o mai. Whaatali hatu le a fio mai e Yesu kia risu. Ia lama le atua poni nei. Nea oma wa e. Whaamara malama mai. Mai sia o nei tang. Whaaftai fo i mo. A fionga le atua waile ai ase tu se te le o. Fora mai e whaitau. E whaitau atua e whaitai tongi o amal mata upu rea. E te sao mua mai ai lia po ma lia po. E vi ia le atua. Whaaftai te le lawa mole. Sosoani foi. E ala le fionga le atua. E mai se lava o au ia, o se tangata na ola mai le lotu pope. Ia e moni a fo e whaitaule. I nā taimi. Ia e pe o taimi nei o nei wa tua malama le lei. Ia o onga ia fionga le atua. Antonina. Ia. E whaafitai lotu pope n tā o mai e iwa. Tā te lele au ngā fo lotu pope a tā ua a. Ia ai ana. Ia nā, vi ia le tua. Ia le atua. Toso a fo ia ue si o tina ia so ia lotu pope ia ma. Te lea fo i ni mea o ngā na momo ia ia ma. Vai fo i leo langa lom tua e sele. Komiti le li, vi ia le tua. Ia, o wao nei tu ai, o lotu pope. O te alua ai lotu ia, ai le ngalo ia te au li lotu o ola mai ai. Ia le tua. Le mea leo le ola tatalo, so anga le lotu. Ina le mamao le meo ia ai le ia se. Foai. Pa tele le mea lea, ia e sava vali le po. I le o ni pasi e sava vali ai le po. E fai se fululua le po isi lotu. Ia ai ana, e alua le toa ina. Ma watu uma ia, alu. Ia le tua. Ia le atua i nei maatua foi wa mawai atu o laua. Ta o to mai tia sa a le ai ma fau i le latu ta inga e ui ai na o i lotu ia. Ai mana tua pia maatua. Ai whaaftai fo i mole. So ani tele le wha malama inga o le apionga le atua. Ia le tua. Koni. Ai wha mani atu le asfa nau si o whatua. Whaaftai. Ia mani lava le asfa nau alo wha atu fo i. E le tina o ngā lua ma no fualo. Ia mai se lau sunga o tu mai le fuil nei. Afte tele lawa, te o tina. O le mata upu au te alo fitele mo oe. Ia wha pia fuile. Le o tu mai le fuil. Ia manu ia le po. Aftai sau. Aftai Antonina.
Ia, alofa atu. Manuia lava le fiafi. Ia whāsoi. E foi alofa atu sau. Ia whāsoi fua. A se fua. Ta alofa atu atu ala ulona lua, ta alofa. Poni. Dio, ta alofa. Cheiko. Ia. Oi, mau ya kopo. Ya, sa no mai. Ia, ma ia whāsoi ia. Yeleri. Ko. Kala wale wongi u. Yeleri. Ai whakaya ro sungare whāsoi hoi kako whāsoi ia siafi. Yele tu. Mando si mea whaingofi hoi are kau. Tai ili si opuma fionga mai e Monila. Fionga pai e Kako ki whaasoa e runga le ara e aranga me aru de rorangi ako. Ia. Monila. A e sere maanga ia a. E sere maanga ia whaarokanga ro o kako maua. Mo e ua ofo ina atu o rato wola mo Jesu Christo. Pia mea ngā e fifia ka te whaarongo o misiara o video ko lawa ia so o sa kweli. A rengo vai la komeni, fa tai la. Ia so ia. Afkai le lo fore ko mo se kweli. Ia, le tu fa tai la va. Mo lo ko fa tai pun. Ia. Fa tai la va bala mai, fa tai lango lango. Fa tai te la famia tu le tu ia tu na foi tu le ta to tunu. Ia. Ia, fa fo. Ia, God bless. Te fila le vai as fa se fo. Ja, talofa tu lista tu lau, talofa. Talofa. Ja, oi de swafa fa mon moli. Vai pua. Talofa jol toina, vai pua. Malo lava le, soi fo moa, e jol to matua. Malo foi de soi fo na sua. Kai mole. Por calame de gay fiak. Faro roa kulava bale ko. Kai barole. Kawaka. Le ega e oficini e konu fa bol. Ja. Ole oficini e rua. Po o se fea gaiga i sa waga i su po se ba vaika. Dega ta wai e su ro au so. I o kou fea rufang. O roga lua. Ole a walu a wiga bailo sui kou ke ba puka i so whakagi. E gai fsidi raka e rua bala fsidi de kasi fa mole poni. Ole a kou wale kura foko lega whakau e sai waga Yesu. O kere sau e kakala kura foko. Aga o sau e wha mausari ika. Ia. Wha mole lava male gaga wha loano. Ok. Ole pasili mo foi o naipi o mai vatasi a o po Yesu foi le ana fai lana mavaenga. Ole o ina le vaenga tonu alna. To le la afio Yesu le langi. O lana fa ma fananga iona so. O le teimul muli. O elengata la maneiru pulenga ta ua vai pua o le mavaenga. A o upu fa ma fana Yesu. Mate le fo ile tusia Ioane lon tau pues fulu ma le fava i upu mo mue o la vale ono. E folinga mai pe o tau popole ia so o Yesu o no le afio Yesu le langi. Anga fai fai e isi upu fa pea. E a watu te atu vale. E tele mea e no nofo ai o tau le mauta o lo tama. Ana le ai fanu au te alu o te saue. Me fa pena. O upu fo i wha maa whana atu e wha maa losi au atu i lona so. O na beo tau i estu langa hoi lele beo tau wha noa i lona au ainga. O na o le a, kai lase se me vo le speo se whainga malanga o le a o a e tu ule si vaenga. A e leo se whenga inga. A e pe o tu langa nga o se maa vaenga ma le wha maa whana atu i su. I ona so ona ole a fio le langi a tu le oli e la te o fai le fina ngalo o Yesu e tala ia tu le tala lele o le si Elena e sa no ia i le vai ngole tu la fono na o tele isa o te tala ai ia fa te nuina le lana sil mai po le ale vai ngole tu la fono
Ma to le foi e lua vaenga o le tula fono a vai pua. E lua vaenga o le tula fono le vaenga o polo inga e se fulu. Pau i o polo inga nga tusi ai a ao le tua. Il papa maa. A o isi la tula fono e ono se lau se fulu ma le tolu. Na e fai ngoa o tula fono mose. Tula fono la na e peina mai e le tua i le nganga i a mose na te tusia. E tango i e wha mau maulalo. Me fwe o tula fono i mea ai o lava lava, o whai ngā taulanga, o le malu malu, e le kele i e ongo se lau su maltolu. E peila o le tula fono, o tula fono i o le ena wha mai su, o le ua fulfill uma i ate, ia po o wha taun uina o ma tula fono i ate ia, e le eise mea o le ato e tau tinga ina ai, tau polonga i e tausi. E ama tau lia la polo inga tula fono ia po polo inga se fulu. E le mawhai ana wawae le vaenga le nā mai i lo ulo le tāu e o ma le temil nei. O polo inga ia na tūsia i ao le tua. E ui lava fo i na pei fo linga mai inga fulfill fo i ben whaatau nuina i a Yesu. Ai e te tau lava ona o tātou whaatau ina ma tau sia pēa e le mwhai on tātou vaina le. E ale vaenga lea. Vai pua. O lesi ono se lau se fulma tolu. Ma Yesu se ko kere ko kau ki nga inga kau si nga me o me ai mo me lava lava o le malu malu aisa o me u manga o le u fulfill po fa tau nuina ya ta. Ai ke de bede o au mai po. O le pe ko la fo ai se furu le lo ka wa bai fega ko le lo ni ba kai gai so fu fa ke sia. Na. O sa polo iga o kula po vai e mai fa ka bo so fuanga o karaka. Malira. O le la oficina ya fa bol bol. E kukusa be e ruo le ba vaega. Ma le fera iga. Le ai, e le se singa. Awa le ma vaenga, la lo yo le ma vaenga e pe vole le tulanga o le atitea. O le atitea, a le fenga. E pe volele o se mali lienga o la faise tio la faise mali kai pe voa le fa causa ka vale ia e faile fenga e causi e le si cool e langa foi vaenga ia e causi foi el fa ka vale lo inga le fenga a sori la les ia onga ia ile o fa le tonu tu lai mai mo conditional o le ma vaenga ia ngai pe volele e o fa kasi e mal upule ole fa ma fana ia fato fama fa soifua ia pe o ma vaenga i pe o se meo le atitea foi le la lo e vai po e winga ese e le se senga ole ia pena e foi de na usawa ole fega i kala le ga fa ia goa bale tua e le ko ye si lo pike fa ba o fega i kala o go o la le me ka fega o fenga nga luinga o se mea e fa maoni e tu umelua fa maoni le tu e lana e le tu mai se lolo e se le langi ya e fa maoni foi no matanga te ole ile lo langi ya e le la tu sima tu langa o meo ai inga tu langa o meo mai pe ona finanga lo ile tu e o mai lava la timing o la lava tu si ile tu e lana fenga inga mal tangata ia fa ko le la o bagi o le ta ka bi ka po ya ka uia ia be ia lua le fea kai ka ba ba ka pe la le wa e sa go ba la ba e serve ka o fea kai ka e serve ka o ba ka pe yo wa ku a fo e ku lo wa ku a va pe o le wo vai la ia o fa ku lo le no ko lua o le la fa ko ba ka le ia ke a wo ke ko fa ye se ko lua pe a bo o fega i ka larga o ma vaenga la o ma vaenga larga que no ele se fega la o ba yo le ia be e ser ba vaenga e ser bol fega i ka ia Langolela e alu e tele tu sau e ala malaila le fega inga le pa vas fega inga o le pico Paftai a joitoina. Paftai lango mai. Ya, so i foi al nevia. Se foi alo fat fa.
Anaya fa so mai al tama mia man fisidi. Ole ele tal no fo mal to ina nei vai pua o man tu ele le ita wa tu ole. Ia le fai longa o le whenga le tua mata vita. O le fai longa. Mai taunga i se fai longa pe o le nua. Pe o le peritomi. Wingo le mea ai. Fa manatu mai ai le. Ta ua o le malili enga le na fai. E pe foila o le tula fono. E pe foila o le lawele ele. E le whenga Palestina. Tula fono o ia le ta vita. Whenga le tua mata vita. O le whailonga, o le nofo ali, o Tavita, o le nofo ali. E ui lava la ina ua malepe mawe se ina e Mosalemi ma tunu ma Palestina. Le mea sa iai le nofo ali o Tavita i tono Siona, i tono Jerusalema. Ai o la lava iei la ulele, la lava iei le tūlanga. Ele o fa pe o ave sin wa ave wole o to ye le no fali a na lava ye le mea sa ye le no fali e toe fa tuina le no fali o Tavita e se taimi o luma lo ingala o ingale ta tu te ba ye o le no fali il na Yesu o in o le toe fio mai Yesu ma no fo tupu ina o ia o le tupu o ia o le tupu o tupu o le ali o li e ifo i ai tūli vai oma. E pei ono whamai ai ia Paulo ia Filipi. Ia, wa watu ia te ia lea lava suafa e sili suafa umalava. Ona o lona wha maua lalo. Ua whapena ai ona tu inatu e lea tua, le taito po ole, suafa ole, alii po ole Lord i lona atali o Yesu. E tau e lau whaiva oma. E tōtu tuli vai oma. O a whea e fulfill ai pe whaatenu ina le nā mea, o tu tonu o le malo ke riso. E leo tupu le taimil nei, ai sa, e isi tangata o le whama o tuli vai uma, ma lau whaiva uma. Nanga e isi tangata o le taimil nei, o la i foi, me le ni ola, la i foi povi, la i foi, i manu ma la au, ma te leo, tupua le nei lalangi. Ai e le taimil e le aso, o le a i foi tuli vai uma, o lau whaiva uma, ma tau atu. O Yesu, o le ali, le swafa le ana ave le tua, le taito, pe ia o swafa foi matai e tātou Samoa, o le ngoa ali, o le swafa, e avatu i le ali. Le swafa le ana ave le tama ia Yesu, va mai Paulo, o le swafa o le ali, Lord, lo ingo le Lord, o ia o le tupu, ao, o mea o malava. Whaftailo mātou tua, ia tu mau ia to ele vi inga. Fa manu ma le fa ni tanga. Wa uma le mātou mata upu le nei po. Mātou te talo. Matu ina atu ia to inga lua ele mana lilo lo nganga. E te so soni atu. Fa o ma fa mausali lau upu na o ina yo mātou loto. Au ngā ia so soni le mātou savalinga lo fa nei. Ia fa manu ia ma le nei po. Lei fo i lo tunu i fa ngā malo longa le nei po. Me se foi tiuti o le aso ta au mal nei vai aso fa manuia yo tangata i so se tasi o fa fonga mafuta mai me se vo lo atu no lo tele se o matu ma lo sa mo fa manuia atu ai lo matu tua ya tu ma wat pe ya to ele vi inga o le fa manu ma le fa ni tanga nei o so uma e o atu la le fa vau lava amen ya vi ele tua sa mo Iei fo ile tato Bible College a mata fo ile tausang fo il masino a February ile lua sulma lima ia a fai e te fia a mata i se amatang fo se a onga e fa Samoa ia lona a o awina ia o le Auckland Bible Pacific Bible College ia o lo no foanga le leal na e a o awina ai o e mole fina ngalo le tua ia na bala au mai le ta telefoni ia sa ili mai ia sauta numero ia pa fai te fia mana mia le stala lo swafa mole tusen fo ia mo ni taimi ia manuia lava ia fai nga malo longo le fiafi si o tato tunu pele o la auto ona le poni fonoti fa soi fo ia mo le taimi. God bless you all. My Lord.
was walking with no hope at all. When you touched me, Lord, you healed my soul from sin. Thank you, Jesus, for your precious love for me. When you touched me, Lord, you lifted me up from valleys, from where I was walking with no hope at all. When you touched me, Lord, you healed my soul from sin. Thank you, Jesus, for your precious love for me. Touch me again, oh Lord, touch me. I am a sinner, more of you. Touch me, Lord, I may be blessed, anointed and clean. Ina ua e pai mai, ma ave ese mai au mai vadu. Ile mea sa o savari ai, sale ai, ma so ufa a moe moe. Ina ua e pa I mai, na malolo ai, lo ua nganga. Yesu faafetai, ilo alofa ua o wolai. Ina ua e pa I mai, ma ave ese mai au mai vanu. Ile mea sa o savari ai, sale ai, ma so ufa a moe moe. Ina ua e pa I mai, na malolo ai, lo ua nganga. Yesu faafetai, ilo alofa
si ai Fa'au mamamai Touch me again Oh Lord, touch me I am mercy more of you touch me Lord I may be blessed anointed and clean Pahima Yesu Sala olo pa imai le ali ie o te malo si ai fa au mamamai olo pa imai le ali Te malo si ai fa'au mamamai More of you touch me Lord I may be blessed anointed and Ja, ole si fokamanta ngo fio le sunga le whawhiangainga Pastor Pony for the tea. Taurungo tama le tātou polkalame, ja, le nganta fo ile malana tautua le tātou tinu e ala lea. Ja, ile wholawhalaina po lea o ino le whionga pa ia lea tua masani le tātou tautua ma le tātou polkalame. Ia fia songa fua, ia o vai aso te. Tasi manatu ia na fua, mawa nisi mea tāua, ma nisi mea o ngā mo tātou, mai selawa. Tātou o whapena ona whaongaina I so o se tō whinga I to tonu o lau I kālesia Ia mantu whoro le tātou porkalame le patino I se kālesia te stas Tāu ama o ngā mō tātou umala O whapena ona a o oina Ia ma fia maua fo I sina whaamalamlamanga o nisio ma tā upu Ia maila fionga pa ia le tuef soswani lau suenga O tāu alana o le tātou porkalame Ia mawani ngalo ia tu e mwhaiona e tango tu e viu le tātou porkalame le nā Ia pe ama hea le tātou show le tāu se furu E ilani tu si whaitau mani vaenga o naiwa misi lau whaafonga po lau whaanongolongo Ia o te mire nai te tango e tu e viu le tātou porkalame Nei, taiao, ia se ia pa ia fo ilewa yesu Ia pe o nei ia le tautua lana au auna Ile nei ia fiafi pui ma la via ile tua le tu tali watu lana au nei mota malawa Ia te maua se whiloa inga ile asonga fua o le vai aso a sau Whaftai fwoi nei tātou woma nei paanga Ia pe o nei ili tātou porkalame mafuta mai Ia wana wa fwoi porkalame pe o na masani ai Mai le tau na walu se ia afa leitula E iwa ia fiafi o asonga fua o vai aso te Tasi Lau tula mara tātou taimi sifufitu minuta na tā leo se furu Awa ni emisi ya fasala lawa tu sa ola Radio Samoa le tamara sanga teto fitu ale balisi Pacific Sevens lua afe lua sumar farm Mai le balai o le Manuka Rovers I mangele ile aso tona I lua se furu tolo November Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waile nei wha moi Ua mawhai ona au inatu ona o le langolango mai a company name Moana Rentals The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew Mana tua le malisi Pacific Sevens o le lua afe lua sumar farm Aso tona I lua se furu tolo November I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa Avia maua sosa Omega ka Ia maloi moa Omega ka Sabale tau mo fie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisi le Omega ka
A umaloa ona piki tamaiti onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Radio Samoa Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima ivatolu Amo Owe itai ua moe te itei Talu le mana tuia oe la ukeni Leti oa ona tala solo kuna le mawhai e vai e tele na tini o le alofa Me wila e ua e motu tasi Mana tua no si au kapani Manu o le tai ala ua tau sani O sole na sulugi le lalonani So ia oe la upele tofa Awala vane I whangaroina I mea umala wasata whaia Talua I la vale mei masalina Tumaulo whanaoni Yawe mau se ia o I le hoti Ola ualofa, ola walofa Jofa Sia te whatua momomo Pe awa ai atu I le la ua motu Ai au na whana whai se atu maunga Papa sala ai o te mawhawhaunga Matau tu e mari e o se ala E mawhai ai o na matana tala Se tasi ua pele I la ua nanga Wa atoa nei o e se pulu tau sana So ia oe la upele tofa Awala vone I whangaroina I mea umala masata whai Talua I la male nei masanina Tumaulo whamaoni Yoe mau se ia o I le hoti Ola walofa, ola walofa, tofa We found little Sylvie. Ole a fi ole a manua e penia tuha piti ole a whaia Pe alu e te whape no pohi le pale Tau lava I na whangalo malo ae Tau la I ala upele siri e la ula whala no se O la upele le kumale Tofa soi fua ole au foie So ia oe la upele tofa Awala vane I whangaroina I mea umala masata whaia Talua I la vale nei masanina Tumaulo whamaoni Yawe mau se ia o I le hoti Ola walofa, ola walofa Tofa Pawhiwhianga mai le penino tia whau. Patalo whātuma whamanui atu malolongo le nei a fiafi a Melia Mikaele. Ia, le ngata fo i lea tofu ai ono marolo sui fo manui tofu whaatain whaatasi mai Selena sio silungo le tātou YouTube channel.
Whaftai a mosa, marol si fumaruia mano longo renei a fiafi. Ami Roberts, soi fumaruia. Ia, sina leo le ngata fo le vineta ma e lopa tinoi. Alofa tumo o tau whaftele whata si mai. Ia, male to telo nei tātou woma paanga. Ia pe ona mau mai le tātou porklame, ma le tātou tautua. Ile nei fo vanga ole. A fiafi na watos furumidute. Ona tālo le tula esefo. Be
Sifonga ba tango fio le tumaita ya matalenda inisio fatunga mota tole nei vanga le fiafi. Ya ina wa tulai bale tato taimi le wati le watu 5 minuti na tano fulu. Tawalunga nao le tato porkalame ya bale tato tautua. Moli atu le whaptetele ya ile taliena o le tautua al radio Samoa ilo moota malulawa ya pe ona ile tato maftanga ile nei fu vanga le fiafi. Manuia malolonga le nei po manuia foi fe amanga wenga le aswa tai au le alo tu yeli tatu o tinu ia a mese foi nisho vaenga pi o masania ia le alausu ia wa foi ia la onga le fanau pi o masani masalo le tu ma foi ia ai fa matafi foi ma o onga le fanau nitu sanga ia mo foi le o le taimi malo lo le nei fanau ia mai le usu foi le onga le tausanga to fa mangalo fa matalanga o le tau tamali fale falo le tu lo finangalo ia fa mangalo mai ia le toa ona fira tata o le solulu le lofa malanga le leo le tua sausi fa dua se fa so i foia